Lahkmen Rymbui, MLA ke Amlarem Constituency, Ubaderu Chief Advisor Jong Myntri Rangbah ke sorkar jylla, hynnin ke sngi plie ke prokram Jinghikai ba shibnai, naka bynta Kiba duna, Haka Bor Ïohi, Haka shnong Moosakhia, West Jaintia Hills District. Ia kini ke program la pynïaid ke Society for Urban and Rural Empowerment SURE ryngkat ke jylla bat ke Meghalaya Skill Development Society MSSDS nakaliang Dr. HH Mormen ulayatu ke SURE lembat Lambormi Suchen Skill Development Officer SDO of West Jaintia Hills kila tre shitoman kentiu yakum kini ki program Jinghikai hakishnong baper Ulapen Sngo, nakaliang Nyngkong ma Kelvin Suting na District Commerce Industry Center DCIC, lembat ki hinyongot ki basya hikai, kidai ki baduna Haka Bor Ïohi. Henry kani ka training, kalongpat ka jingïatreilang haka jingim ki, namar ka jingbam Ïohi, kamla ban khanglat iki ong Mormen. Lambormi Suchen SDO, ulapen pau ka jing snokmen, baka West Jaintia Hills District kadai ka Nyngkong haka jylla, ban Jinghikai Kiba Matlah, da ubadon yang kani kaju ka Jingduna Haka Bor Ïohi. Keluarkan wancang ke program nadu irang pa shnong kinang kit kam shnong baro kumjuro kinang kitrai shnong bat kamtam ki training ki bala poi biang po nadu milen kasmi banyak wancang ke program ketinga kublai ka lekru sha Sri Al Suchen ibere Skill Development Officer jong Meghalaya Skill Development Society kublai si bonsai ala kajong kami ai kublai ya kinong training baro balawan siya kanina training kiban siya hikay hapo kajing alam Kelvin Suting lang ba kajing pembiang jong ka sir hapo kajing alam Dr. Mormen bakatim ngajungu ryngkat baka Meghalaya Skill Development Society Jaiñtia Hills Unit hajiran lang general manager jongka district industry center video jongi Rangbah shnong bat kinang yaskilang baro kalong ka ka ba ngimla bangi hakaji im gajong ba uble uday siya ba saindur ya kaji im gajong ayengi ya kejidon kam kejong la ban ai ya baro kaju ndayu ai ya baro kumno ban im kumno bangin im ayengi kasap ayengi kajim kejib berkat bahkan kasap kajim kejib berkat kan pen im am lay ubri ubal biang nadong sedong ru Ladakun padan kam ya kasap padan kam ya kajimut kajiperkat kajabeng kabaudan ulong hi ubaduna ha baro kilian tapi kiba duna kajingyoi ambil tapi duna reuble por ai kejing start kaba pipip banle yagi kam ke mas kasgi khanda yo ir kalbin datu plastik barit datu triu barit pula ban thain tik yanga shibute daga jani khamak jamna nanam la bale hendrai pi bleu ai pi pas babi kam hok ya kata ka borjebing bat kasap dito kada kam dam gaji aphe ya ukamla ubak duna kandet hakino gitu dikot met banyo tu bab yang dikot met ribum le ai dito kada na om ba pilong di basyur bat yash karne ka training of long tagas ni kadai ko way na ki training ba pula namar ba kajing terang na phi no one training but kajing jen surman sem
jong master trainer ba le ini ka shibu ka sorkar ka don bun giskin relam don basim jingke kri manu le lamdon ka siur manu banyalan